عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبرها خصوصا مع بيد الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى رئيس هذا المقام الجد عبد زوجة الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anka an Anas wa an Anas bin Malik lan saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, awwalu li'anin kana fil Islam anna Syarik bin Samha ghadhafahu Hilal bin Umayyah bimra'atih. Awwalu li'anin utawi kawitane sumpah li'an kana kang ono apa silian ono iku fil islami ono ing dalem agama Islam iku anna Syarik bin Samha sak temene Syarik bin Samha iku qadzafa nuduh zina sapa si qadzafahu nuduh zina hu ing Syarik sapa Hilal bin Umayyah nuduh zina bimraatihi kelawan bojo wadone si Hilal bin Umayyah. Faqala mongko ngendika lahu maring Hilal sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata nekakno sira ing saksi, al-bayyinata nekakno sapa sira ing saksi. Al-bayyinatan nakakno sapa sira ing saksi. Al-bayyinatan nakakno sira ing saksi atau bukti. Wa ila mongko lamun ora al-bayyinah fahaddun mongko ono had, fahaddun mongko ono had fi dhahrika ing dalem geger sira. Al hadis nerusna sapa sira ing hadis akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la wa rijaluhu utawi perawi-perawi ini hadis iku thiqatun kena den percaya kabeh. Wa fil Bukhari lan iku ing dalem Bukhari, kitab Bukhari wa nahwuhu utawi padane hadis Sayyidina Anas bin Malik min hadis Ibnu Abbas saking hadis Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Anas bin Malik nikah tentang hukum seorang suami yang menuduh istri berbuat zina dengan orang lain. Maka apa yang harus dilakukan oleh si suami ketika menuduh si istri berbuat selingkuh atau berzina dengan orang lain? Maka dikatakan awwalul li'anin kana fil Islam anna Syarik bin Samha ghadhafahu Bilal bin Umayyah bimra'atih. Pertama kali ibadah hukum ketetapan hukum li'an yakni sumpah li'an
dalam hukum Islam aneka bedanya mana Syarik bin Samha menuduh zina deka Syarik sera Hilal bin Umayyah, berarti saya nuduh Hilal bin Umayyah, saya tertuduh Syarik bin Samha. Nah Hilal bin Umayyah ni ka andik bine tuduh azina bi Syarik bin Samha, lapor dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, encan Hilal bin Umayyah raji bine dan gaula melakukan perselingkuhan kelaban orang laki soalnya Syarik bin Samha. Faqala lahu, maka Nabi SAW tabu al-bayyinata, mun beun ngaranin binen beun ria nudu azina bi Samha, Syarik bin Samha, al-bayyinah. Apa saksinya kakek? Buktinya kakek apa? Siapa saksinya kakek? Apa buktinya? Al-bayyinata wa illa fahaddun fi dhahrik. Mun beun tak mampu mendatangkan 4 orang saksi atau beda bukti, maka beun wajib had. Berarti haddul ghadhaf, had menuduh zina, walaupun dak bina tibi wajib had belum polo kali had, belum polo kali pecedet etokol. Mun orang laki nuduh dak sebine berbuat zina tanpa mendatangkan saksi atau beda bukti, maka mun ada nikah ada si mendukung baik dari saksi atau bukti, fahaddun fi dhahrih, maka wajib had ning tengana. Nah napa kaitannya li'an bareng had? Ayat nikah beri terangaki tentang wajib orang had. Saya berkaitan bi orang lain, orang nuduh orang lain, orang A B nuduh bene laki bini, terus ada datang saksi, ada bukti, wajib had qadhaf. Mun tak mau datang pak saksi, anu caan iya anu ruwa zina bi ria, lamun dak bini tibi ini kah ayat ni kemansuh bi ayat sinarangaki bab li'an. Mun ngaranin dak bini tibi terus tak mendatang saksi ben ada bukti, berarti ki keneng sumpah li'an. Napa sumpah li'an nikah? Sumpah li'an nikah engki paneka sebagai ganti atau jalan keluar daripada napa orang gelak saya tak orang laki selaki saya tak mampu mendatangkan saksi ben bukti, maka gantian kelaban sumpah li'an. Napa sumpah li'an nikah? Sumpah li'an nikah engki paneka arba'ul aiman, 4 sumpah. Wazadil khamisah nambahin situng, wallahi tang bini azina, wallahi tang bini azina, wallahi tang bini azina, wallahi tang bini azina. Si nomor 4 ini harus beda takkid buat tasydid, beda pengukuhan atau penguatan buat tasydid dan pemberatan. Si nomor 5 sompana lain, wallahi engkau mun kelero engkau manter olia laknat, lene ke kocak li'an ngelaknat kak bentibi. Sumpah pak kali, wallahi tang bina azina, wallahi tang bina azina, wallahi tang bina azina, wallahi tang bina azina. Si nomor 5 tambah nomor 5, wallahi engkau mun guru engkau manter oleh laknat dari Gusti Allah. Nika nyaman sumpah apa? Li'an. Maka sumpah li'an nikah menghapus atau mansuh dari ayat sebelum menikah. Saya mewajibaki orang laki karena secara umum saya ra'abai menuduh orang lain berbuat zina tanpa mendatangkan saksi dan bukti, maka wajib jilid belum polo kali cedetan. Nah untuk khusus laki bini nikah mansuh. Napa ayatah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala debu, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها
in kana minas shadiqin. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada dan tidak mempunyai saksi dan bukti selain dirinya sendiri. Ada saksi, ada bukti kecuali Aban Tibi. Walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Si suami tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti kecuali dirinya sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka persaksian orang tadi itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana kibur, wallahi tangbine, ya dan hakim nih kak, wallahi tangbine azina, wallahi tangbine asompa, wallahi tangbine asompa, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi kana minal kadhibin. Senomor 5 atamba, wallahi engkau mun carpak, engkau mun huru manter, engkau oleh laknat. Wah nika jalan keluar sopaja orang laki teh keneng ihat mun pacet ongkuan innahu la minas shadiqin, berarti orang saya bener. Mun enten ingkana minal mun orang nika congocoh, wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha ingkana minas shadiqin. Sumpah yang kelima bahwa laknat Allah jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Harus bengal mun enten ya oleh laknat dari Gusti Allah. Menonton terus tak bengal, saumpama nih selaki tak bengal mendatangkan, tak bengal lah sumpah apa? Li'an, cuma bisa menuduh. Selaki tak bengal sumpah li'an, wallahi kan li'an tak bengal, wallahi engkau mantarul anak tak bengal selaki dari mana dari wajib ihad. Maka mun beda orang tak mampu mendatangkan saksi atas tuduhan perzinaan dek sebine bine, lalu kemudian si laki ni ketak bengal sompalian, berarti baru jilid belum polo kali sama nina jaldatan. Mun ki bisa otabe bengal lah orang laki kele asompalian, maka minas shadiqin, orang saya kena ngetrema sompana. Munda orang lain ada lian, aneka khusus orang laki status laki nah nuduh bine nah. Mun ke orang lain ada lian, setiap menuduh do orang lain terus menuduh orang lain kira berbuat zina tanpa mendatangkan 4 saksi, ya wajib qadhaf, berarti wajib ihad karena nikah hadul qadhaf tak mansuh. Mun pertama ayat umum, baik orang lain otabe kebine tibi, baru kemudian beda ayat walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka 4 kali asumpah. Nomor 5 wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Engkau bersumpah mun kau carpak engkau teroleh laknat. Nah baru nikai kocak sumpah li'an ben orang gelak bebas dari jeratan hukum haddul ghadhaf. Mun ke orang lain sobung tetap wajib tegaki haddul qadhaf, had menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan saksi, maka wajib jilid berapa menyan belum bolo kali. Nah ini adalah dalil subutul dalil bahwa li'an ane kecukan bedah ning Islam karena dari riwayat nikah. Dalil ala anna zawja idza ajaza 'anil bayyina ala ma idda'ahu min dzalikal amr wajib 'alaihi al-had ila annahu nusikha wujubul had 'alaihi bil mula'anah. Ini bahwa dalil sesungguhnya seorang suami yang ketika dia tadi itu tidak mampu mendatangkan saksi dari atas apa yang telah dituduhkan kepada si istri, maka wajib dihad kecuali ini ada mansuh. Karena pone mansuh ayat ini kabil mula'anah kelabuan ayat se bab nerangaki bab li'an. Neka mansuh dari ayat li'an walladzina yarmunal muhsanati ila akhirih. Neka ayat nerangaki bab li'an, maka orang laki gelek dituntut untuk bersumpah 4 kali diakhiri yang kelima dengan li'an, maka bebas daripada had. Mun bengal, mun tak bengal ya wajib ya had, berarti nikah pendapat jumhurul ulama. Nah
Sebagian ulama enten wa tahqiq annal azwajal ghadhifin li azwajihim baquna fi umumil ayah wa innama ja'ala Allah ta'ala syahadataz zawji arba'a syahadatin qa'imah maqamal arba'i syuhada walidha sumyallahu imanahu syahadah aimanahu syahadah. Sebagian ulama ada wa tahqiq, yang benar kata mereka, waqila annal azwaj al-qadhifin li azwajihim baquna fi umumil ayah. Seorang suami yang menuduh istri menuduh istri berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, dia tetap ya had, karena ayat ini ke umum. Debuna sebagian ulama, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arba'u syahadatin billah, aneka adalah wa innama wa ila walidha sumyallahu aymanahu syahadatan. Hanya saja nyamain syahadah, nyamain aiman sompana gele, nyamain sakseh. Fa idza nakala 'anil aiman wajaba jalduhu, kecuali mun si reng laki gele nakalah tak gelem emoh dari aiman dari asompa gele ki wajaba jilduhu jildal ghadab, maka wajib jilid sebagaimana jilid qadhaf. Jadi tak tahu sadar dan tek sompa kada menurut pendapat kil nih kan. Wajib wis langsung mun mun menuduh binena gele azina tapi tak bisa mendatangkan saksi, tak usah sompa, langsung jilid. Karena ayat umum. Sebab jumhur ulama tetap karena ayat li'an ni kejugan badah, maka orang gelak wajib asompa li'an. Fa idza nakalah berarti mun tak gelem nakal, yakni emoh selake gelak tak bengal asompa, ya baru wajib jilduhu jildal ghadhaf, maka wajib jilid orang laki gelak kelaban jilid qadhaf berempah belum polo kali pecedet. Benebi ini senokol mun bina nokol, wah ya tak belum polo kali deki setawa buka binyam ngeronya mah. Nah, neka saya bisa nokol, saya menegakkan had iki beneka hakim dalam hal kadinto. Nabi tak salah neng hukum Indonesia neka sebagian besar neng pengadilan agama neka sebagian besar mengambil dari hukum-hukum Islam. Juga hukum had dan hukum li'an neka neng pengadilan agama katia beda. Kalau pernah macam-macam yang buku-buku nikah gak sah? Sampai nanti buku nikah tak baca sekali sabut. Dobet cara malah tahu dah undang agak. Undang aja beda dia. KDRT kekerasan dalam rumah tangga pasal sekian, hukumnya sekian beda neng dia neng buku nikah dia. Paling tak temu aja buku nikah adalah. Oh tapi baca tandi buku nikah ngara. Oleh rem ngerem. Neng buku nikah beda, jadi neng pengadilan nikah beda juga yang kui mengadopsi istilahnya. Oh neng mengadopsi mengadopsi tahu nih, tahu nih. Ya, jadi kami tercatat neka bahasa sini aneh sini kan nih. Tako anan sambian tanya. Mengadopsi atau mempergunakan kata anon lebih gampang. Sebagian besar ngakui hukum Islam neng pengadilan nikah. Sebagian besar ngakui hukum Islam. Contoh, mun beda orang nemu anak neng embong, tak temu bapaan. Maka anak nikah langsung hukumnya agama Islam. Nikah pun jadi undang-undang nikah. Karena mayoritas umat Islam neng Indonesia adalah umat Islam. Jadi hukum neng Kementerian Agama dalam hal nikah napanya mana menindak lanjuti nikah pengadilan agama nikah banyak mengadopsi hukum-hukum Islam. Nah di antaranya hukum li'an nikah. Jadi seumpama mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan si istri tadi itu melakukan perzinaan, maka orang laki nikah dituntut harus mendatangkan saksi. Orang laki nikah harus mendatangkan saksi.
Ini kan juga dengan hukum Islam saya beda. Hukum Islam tak ada. Terus tak mampu, ya berarti mendatangkan harus berani sumpah li'an. Ning pengadilan pun li'an nih yang kui. Lah neka seruat mon sebine bengal li'an kia. Tetapi karena saya tuntut nih ke orang laki, bini orang bini. Billahi masa engkau bengal sumpah. Billahi kau tak zina, wallahi kau tak zina, tallahi kau tak zina. Wallahi kau tak zina, wallahi kau mau zina mentar oleh laknat dari Gusti Allah. Patangalian. Ya ketegasnya dari seranya mana pengadilan nih kemonan. Ya tahu deh orang kau tak tahu pengadilan. Iya lah. Pada bengal lah. Ini kan yang hukum pengadilan. Adapun hukum agama orang bini tak bisa. Nah sompalian ini kan tak masuk. Karena saya tuntut ini kok karena saya bisa mencerai ini kan orang laki orang bini tak bisa mencerai. Nah menuntut perceraian dek ke pengadilan dengan alasan perzinaan ini kayak teremah. Orang laki teromeget orang bini neng pengadilan karena neng pengadilan ini ke beda ruangan khusus untuk rujuk islah. Jadi bujuk bareng hakim nika petemu mungkin deki pada metasapora atau enggak ada anak akhir buru akhirnya pacet kutu seneka mau beda orang apa ket neka cok moro langsung foto saya kada sahabat nih situng tempat saya kira dua ada orang di rumah saya kira rundingan duanya di Mariano engkau mau nabi ne boleh anak kakek ibu tiri kakek mau laki boleh ya anak kakek ya iya kau siapa beli boleh tak apa jangan bini. Iya engkau tak beli ya boleh lah, maju lah mulai lah. Keng saya enggak ya, iya. Dia kan pon burung ponan sa acara ya. Karena orang acara neka neng aras neka goncang, neng aras neka goncang. Maka mon bedo orang bercerai aras neka guli. Kebeteraki takut timbul perzinaan boleh. Karena sematemuh orang akabine kesema judu Gusti Allah. Sama pesa manusia maka aras ini kegoncang bener kun cuma segridu bener cuma rumah tangga bener matuan na saya sosa bener ring tuan na atangi sana hatta aras pun norok goncang mon beda orang apesa bercerai namun bisa pertahanaki kecuali mau tak bisa pertahanaki tak sekalian duka letang bini redaya taneng ngetela ring genteng kudu sakonek lalu lare noro hari yang menoyobu sakitnya tuh di sini ongkur ya dia baru mengajukan perceraian deka serah deka hakim dengan alasan perzinaan gele. Nah nikah hukum napa li'an berarti nikah dalil nutuwaki cek li'an nikah yang Islam beda nikah buktinya serah si Syarik bin Samha itu selingkuh binena Hilal bin Umayyah maka sinuduh Hilal bin Umayyah maka mun tak bisa mendatang saksi maka ngelian berarti li'an ini kan yang pertama kali yang Islam yang kita kan yang kasusnya Syarik bin Samha pertama kali berhukum li'an awalu li'anin kana fil Islam nah, pertama kali berhukum li'an yang Islam yang kini kasusnya Syarik bin Samha ketika Hilal bin Umayyah menuduh si Syarik kela berselingkuh kelaban serah rajin. Nah, makin jadi ngetren, selingkuh dia gabe ngetren setia. Naudzubillah, tusar aja orang zina nih kah? Gabe setia gabe selingkuh, sama gabe ngetren, buah duku, buah kedongdong, selingkuh dong deh ya. Yang kebiasa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, maka jaga. Bina na cak bitabit etina, mun bitabit ya katu mereka nak sampean mun ni na ring bine ni saya kira muktaman, saya kira amanah, cak keluaran, saya enggak lek cak keluaran, engkau halah kuah, dek Papua, seumpama berempar ya, bulanan, lamun kira nabi ni na tak keneng tina je, tahu sada Papua, ngojek dina bae lah. Gojek dina bae lah atau Gojek dinaan. Karena kan saya terkenal yang Papua kan Gojek.
ngojek ada orang-orang sini ngalakon yang Freeport nikah. Tapi binene ke bateraki cek sampai tina. Karena pon ketengal beda sinyal atau indikasi orang bine nega pon duhai'ah semua letter lah kasar. Habag banyak tengkah cek tina. Mon pacet aman mungkin beda pembantu atau beda reng sepo si bisa aja ke tak masalah tina. Atau pacet muktaman orang lekening orang bine lekening percaya afifah orang terjaga si bine masih pon tina setahun matalan. Insya Allah bisa kuat, bisa terjaga, tak masalah. Mon pacet terjaga. Nah, cuma sampean ya, cuma bisa tak mulaikan sebulan, ala kongku, petepak lah kona, keluaran loh. Mau nengkok tak datang, sampai keluar, teges ojo tentara dia, saya nggak, keluar. Kok mau tak datang, keluaran, ngeding. Gus, ya penuhin pak apa nah. Beresah beri cukoan pecokop lagi kulkas beri freezer daging ayam geprek deh lah sekira laki ada ro kareng ngebei cukok aja teh bagi keluaran teh beri kakanan teh pakan saya nggak keluaran nggak kenapa nggak kena tembok deh ya jauh keluaran deh mau sampai keluar ban laknat bi Gusti Allah tak tremang kok saya nggak ke keluaran masih sapa ngajak saya sampai gelem saya keluaran tak kembali jeding wesin pada luar berapa hari Gus 2 minggu kok tak mau lihat mulai kabit muka labeng jangan me butai le kok ya tadi macam lebih bantai bagi keluar ya siapa beban jendela aja kok janwin teman cok akrono Jatuh pergi keluaran wes, ini boleh luar, atau di mana? Entah pakai kaki kelakin aja lantasan mesa. Tadi sampean mau nuntut orang bina cek keluaran penuhi jeding baik dalam. Tadi jeding boleh songai tak pergi keluaran, boleh pereng ini pergi kelakin mau datang. Kami datang, mau butai le, kau tahu jangan bina. Lah benar tain je, karena 2 malam aja kau. La ilaha illallah. Kus motok kus dah ada nggak tentara. Sengok. Udah iya, cok keluar. Laknat. Waduh, engke. Jeding songe bude luar pengirim bongro akom bongro lah. Abur campur ya mur kemur egri. Saya kiri. Tadi campur neng lah mur kemur lah. Kelar ngebei bungko tak kelar ngebei jeding maani sampean di daerah majeretan ngebei bungko aja kuat ngebei jeding neng 2 meter iso tak kuat bina na pak langoy nggak putri duyung boleh songai ibu putri duyung titik kelemar bina na kakek bon jadi ini karena apa kireng laki tak tegas akhirnya terjadi ongku selingkuh mulai kalau orang kalau bedung ya ngasep kaki lah mau kalau orang nggak gongsek gedung cok macam pedang tapi kok hila gila bi orang Cina tina deh iya bukan di sini abang kleter deh ya paling ngatela switi swiwit atau le ada laki nah mereka namun kira apon reng bine neka kan sampean oneng pon tang bine reng semua no cak tina cak bitabit sebulan 2 bulan benar aja kudu congo kudu tahu yang bina sini kan kecuali orang bina si Afifah tak keluaran terjaga muktamana orang si napa orang si amina orang si amanah kenenge parcaja tak masalah andi anak je so andi anak beja apa cengkok setahun tak boleh akhirnya muana tak pada bi bapak jauh saya kemarin anak saya kemarin siapa ribuan 2017 seruah kabit kandung saya kan tak mungkin contoh makin beda tes DNA nika ketika temu ke bapak anda teh temu nyaman tes DNA nah nika jadi mempersempit napa
kemungkinan sih bakal terjadi nggak nikah, harus orang laki benar-benar menjaga serius jaga keluarga binen gila supaya tak terjadi perzinahan. Naudzubillah. Dadi orang bine orang laki menuduh harus beda saksi. Tak ada saksi tuntut untuk sombalian mun enten baru yahat belum bolo hata. Nah walaupun khilaf para ulama enggak dinto jumhur tetap menggunakan hukum li'an kecuali faidha nakala, kecuali mun tak gelem berarti yahat haddal qadzaf kelaban hatta orang menuduh napa zina belum bolo kalih cilitan. Nah wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik. ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا وقرابات لنا في ديننا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاءتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم مرسلا وصلاة الله نفس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبارها خصوصا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم والفقه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شواكر من سالم وقياق من سالم قطب الرباني سنش عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والشافعي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول الإمام ابن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد الله بارس قطب الشمس البلاد الحبيب عبد الله بن علي والحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي
الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفنقود بالبار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر فرق مقدم ثاني عبد الرحمن سقا وأولاد أمار مخضار وإخوان الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفن ثم إلى الحبيب إبراهيم بن سميت ثم الحبيب علي كويتان ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بانغي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف ثم الحبيب علي بن سقاف والحبيب القادر بن سقاف وأصول منفرم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن بن سالم الشاطري والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني والحبيب جعفر بن علي بهرون ثم إلى روح الحبيب حسن بن أحمد بهرون ثم إلى روح الحبيب صالح صحابي تنقل ثم إلى روحي جاسم موسى وزوجته هاشم رافي وزوجته الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وبالمعافية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة أن الله سبحانه وتعالى يجعل أذوننا واعية وقلوبنا قلوبا خاشعة وعلومنا علوما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا أصلا مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير غافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا برحمتك أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.